Assalomu alaykum. Bugün 5 may 2026 yıl. Kadancay rayonu Kırgızistan ayılı. Kırgızistan öyle cevap. Buradaki örükler kıştı örükler. O birincisi mesut koşakta. O da хранилище, сақтағыш, су қақпақ. Şef kaçak kub? 6,5 bin. 6,5 bin kub. 6,5 bin kub eken. Yerden su çıktı 65-67 metreden. Asasını. 20 günde talota? 20 günde. 8 günde talota. Ha 8 günde talota. YouTube'da 20 günde talota. Ya 20 günde Nölovska'dan talota. Onu da işletim bir tane de 8 günde talota. Tatlı koyuyor musunuz da? Ya o tatlı yapalım. Yok ya. Hadi oldu. Tatlı kollarından karşıdan O yıkanda bul önde yaşıyor şundayken de ki. Mal kapağı tatlıları. Onda ki Hazayın da tartışıyor. Assalamu alaikum. Allah razı olsun da. Soğukçulukta emeğini, iki dünyanın emesini kıldı. Gecenin tattı. Buyursa bizde de niyetler var. Meniki hazır çereşine de. Örkede kızıkıcıyorum bura. Hem siz sakta açıklayın da ortam buyursun. Yaxşı. Barakasını yok. Maşallah deşkere eken de ne gizici? Maşallah deşkere eken. Hem arkanda yine olup, kömülde tuğra olup eken de o şunda. Maşallah bakmasın denen seni kolunda arkada çok kırdı banetama bu. Çok maşallah dedi de. Maşallah deşkere eken. Az örüktör tartıp koyuyor. Neke örüktör tartıp koyuyor. No keçirek sort eken. Ne olur keçirek. Buna ertengisi. Buna çıkıptır. Bıltırı eken. Turetski. Priso Magado. Dağı nime degen sorttor eken. Bıltırı egilgen. Büyülüp kıştı mineke. Buyursa. Eginizler. Россия, Европа. Angliya degenler buna özüzlerde kılsa olur. Batken oblasti, Kadancay rayonu. Kırgızistan ayılı. Bıltırı egilgen emes salып атат. Hazır kilogramı 250'den satılıp атат kilogramı. Данный время. Bugün 5 may. 5 may 2026 yıl. Neke. Prisa Magado. Dağın me деген sort eken de ranlı eken. Ranlıyım. Neke men az bir köyünü jılıp jeyinçi. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci emes eken de bular. Birinci eken. Bu yılga 2026'ga Yemi jeyim buyursam neke. Körüңүздөр, hareket kılыңыздар. Hareketке bareket deydi. Хотя бы bir üstüge yutmaş gerek огородкачы. Бұл таң қалышты, Туретский екен. Былтыр егілген. Биыл салды. Өте таң қалышты екен. Даяр уже, мінеке уже. Әрбірі қанша 10 килограмм береді ақшет, 10. Через çok көп салады екен де. Мінеке чекеден. Гектарды қараңыздар. Берде су сақтағыш. Allah beriptir, Allah berem dese. İkinci yıl уже milyon. Birinci yıl расход болса, ikinci yıl ақтайды екен de мінеке. Çöp жоқ, taş, жер мінеке құмду, таштақ. Еш нәрсе жоқ. Bu tankаларлық еш нәрсесі жоқ. Міне уже пішіп, жерлерге түсіп жүр. Еми, мен тартқанымда себебі бар да, себебі. Еми, простой ел, қалт ел, любой кіші ексе болады, капельный орошение. Бұл чаппайсың, менеті аз, прибылі көп. Через жүре, молодец. Хожайындың да өмірі ұзын болсын. Көрген кішілер поддержка қылып, лайктан басыңыздар. Көйсін, елімізде, жерімізде. Birinci elge olsun deydi ko. Elden keyin bizge olsun deydi. Allah dese men öte
suyunup atam. Через çür. Былтыр ekкен de men özüm көргөм. Былтыркы видеоsu da var. Уже экинчи жылы сразу прибыль. Капельный орошение екен ошол эле. Мынакей. Ого, искусственный дейли го. Искусственный дейли. Через çür. Молодец, молодец. Kim de reklama kılgan bolsa, kim çıkargan bolsa da bul эми bunu var go, bunu kıla albayım, akçam yok deyiş gerek. Bir üçlük bolsa da egiş gerek. Şonu satıp pribülini körgöndө, akça kolgo түшкөндө любой kişi kızıgat. Adres Buyaq Batkenge жол. Buyagı